ovom olovkom samo predsjednik Trump potpisuje. I tu olovku je meni dao, kao što mi je posebno napisao na papiriću poruku. Ovom olovkom samo predsjednik Trump potpisuje. I tu olovku je meni dao. To vidi, to hemijska olovka ide Partida! Dobio sam ja Donalda Trumpa, posebno meni je dao. But I wanted that to be a nice signature. Come on, fellas. Come on over here. Elaine, what a job she's doing with transportation. How's transportation, okay? Fine. We always talk about the supply.